أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala dragom gospodaru, čijom smo milošću upućeni na pravi put. Molimo gospodara da nam pored upute dadne snage da na pravom putu ustrajemo. Gospodaru naš, molimo te da nas počastiš korisnim znanjem i da nas učiniš od onih koji se tebi približavaju tako što će svoje znanje o svojoj vjeri svakim danom proširivati. Salavat i salam tvojom miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima i neka je mir i spas na sve one koji slijede uputu do sudnjega dana. Gospodaru naš, ništa nije lahko osim onoga što ti svojim robovima iz milosti svoje ne učiniš lahkim, pa te molimo da nam uvijek olakšaš da učinimo ono što je za nas dobro na oba svijeta. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, i dalje se družimo sa hadisima Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Imam Šafija, govoreći o traženju znanja, kaže: kullama eddebeni eddehru arani dafa akli. Kako me vrijeme odgaja, pokazuje mi koliko je moj mozak slab. Wa kullama zdadtu ilman zadani ilmun bi jahli. A svaki put kada se moje znanje poveća mi se znanje o tome koliko ne znam. I kaže ulema, primjer učenja je primjer jedne tačke u moru. Kako se ta tačka širi, sve je veća površina kojom dodiruje ono more oko sebe. Koliko god da je taj krug velik, samo ćeš više biti svjestan koliko je ostalo da naučiš. Sura koju sam učio tokom akšam namaza navela me da napravim jedan uvod vezano za naš odnos prema vjeri. Vi znate da dva pojma su najuže vezana u Kur'anu, a to je vjeruju i dobra djela čine. Amenu wa amilu salihat. I deklarativno, kaže jedan velikan, kada je postalo mnogo onih koji tvrde da vole, Allah je tražio da dadnu argument. I zato kaže vjeruju i dobra djela čine. Jer je pokazatelj iskrene vjere, iskrene ljubavi, iskrene odanosti prema stvoritelju to da činimo dobra djela. Zamisli, kažemo volimo svoje roditelje, a onda kada nam oni nešto kažu da učinimo, nama teško. Moramo preispitati da li ih uistinu volimo. Sura koju sam učio vama je svima, hvala dragom gospodaru, poznata. To je sura Ara'ejte allazī yukezzibu bid-din. Kaže gospodar, jesi li vidio onoga ko poriče vjeru? Subhanallah, zamisli ljudsko biće koje ubije drugo ljudsko biće. On poriče vjeru, odnosno poriče odgovornost pred stvoriteljem za to djelo. Zamisli osobu koja vara druge ljude. Zamisli osobu koja uzima drugim ljudima njihova prava. Kao da se na sve ono što je pokvareno, kao da se na sve ono što ne valja u društvu. Ovaj kuranski ajet je jasno kazao šta treba biti smjernica u životu. Ara'ejte allazī yukezzibu bid-din. Jesi li vidio onoga ko poriče vjeru? Svaki put kad učinimo ono sa čime gospodar nije zadovoljan, mi činimo nešto čime mi poričemo vjeru. Nas gospodar zaštiti pogotovo od toga da sami sebe pravdamo. Danas imate puno ljudi koji vrlo brzo sebi nađu opravdanje. Vjernik i vjernica, šta god da se dešava, stalno znaju da ne smiju se zadovoljiti sa poboljšavanjem, sa dodatnim činjenjem dobrih djela, dok moja i tvoja noga, ne jedna, nego obje noge, ako Bog da ne uđu u džennet. Stalno moraš raditi, stalno moraš čuvati svoje srce, stalno moraš čistiti svoj um od svega onoga što se lijepi, pogotovo u našem vremenu. Ranije je bilo puno manje slika. A vi znate da se slika zna dobro urezati. Čak ono što čuješ, većina ljudi slabije pamti ono što čuje nego ono što vidi. I subhanallah,
Danas pogotovo trebamo se čuvati od toga da nam ovaj privid vječnosti koji se želi nametnuti, ovaj privid vječne i neprolazne ljepote na dunjaluku, da nam neko ne proda. Da ne pomislimo da ćemo vječno na ovom dunjaluku ostati. Kažu da je Hazreti Alija znao izaći sa svojim prijateljima do mezarja i da imam snage, svaki dan bih to uradio 3 stvari. Pokušao bi da barem jedno mezarje zijaretima, ima i hvala Bogu. Pokušao bi barem jednu hastu da zijaretima, ako ne dnevno, onda barem heftično. I pokušao bi jednom ahbabu, prijatelju, prijateljci, otići i rekao bi, neću ni čašu vode da mi izneseš. Hoću da tebe vidi. Došao sam da tebe vidi. Ove 3 stvari bi mijenjale bi moj karakter. Prvo odem na mezarje, postanem svjestan da će sutra i meni tu spustiti. Odem hasti, ujutru kad ustanem kažem 1000 puta Allahu dragom hvala, zdrav sam. 1000 puta Allahu hvala, krov nad glavom imam. 1000 puta Allahu hvala, imam šta taj dan i pojesti. I otišao bi posjetio nekoga, jer kako vrijeme prolazi sve više interes. Otišao bi rekao, neću ni čašu vode, hajde da izađemo iz moje i tvoje kuće, pa da prođemo među našim zgradama, pa da prođemo našim mahalama, da spominjemo Allaha na onim mjestima gdje se Allah ne spominje. Da hodamo, da kažemo subhanallah, mi gospodaru čuvamo ova mjesta tako što jedan s drugim se družimo i jedna s drugom se družimo i prošetamo mahalom. Kažemo subhanallah, pogledaj, je li ovaj komšija klanja ikako? Pogledaj ovu djecu, idu li ova djeca u Mekte? Hazreti Alija bi izašao do mezarja i kazao bi, nazvao bi selam onako kako mi trebamo nazvati selam umrlim, esselamu alejkum ja dara kaumim minal mu'minin, selam alejk vama, kućo vjernička, to je kuća vjernika. Entumu sabikun wa inna inša Allah bikum lahikun, vi ste nam otišli ispred nas, a mi vas sustižemo, samo što nismo. I kaže, nakon toga bi rekao, subhanallah, slušajte ovo, kaže, inne ezvađakum, inne emualekum kad kusimet. Kaže Hazreti Alija radijallahu anhu, kaže, zaista su vaši meci podijeljeni, drugi ih je uzeo. Wa inne bujutekum kad sukinet. Kaže, vaše kuće je već neko naselio, neko živi u vašim kućama. Čak šta više, wa inne ezvađakum tezavođen. Kaže, ima hanuma nekih od vas koji su se preudali. Kaže Hazreti Alija, umrlim, isto ko da govori živima, kaže, hada haberu ma indena, fama haberu ma indekum. Ovo je haber, ovo je vijest koju vam mi nosim. Ono u biti odgaja ove ljude koji su sa njim. Kaže, fama haberu ma indekum, pa recite mi, šta je vaša vijest? Kaže, onda bi oborio glavu. I uvijek, kada čujete nešto što po vama ima težinu, nemoj odmah odgovoriti. Sačekaj. Pusti nek prođe malo vremena. Ponovi rečenicu se pa reci, pa je li ovo zaista tako teško i tako bitno, da trebam to mi dati neku težinu. Danas ljudi, čim mu nešto kaže, znam ja to, ali ima. Saslušaj. Kaže, oborio bi glavi, paz, nije šala. Sve što je čovjek u životu sticao podijeljeno. Kuća u kojoj je živio, neko drugi sada živi. Čak one osobe za koje smo se vezivali u životu. I zato je svaka ljubav, mimo prve ljubavi, prema stvoritelju, ako preko te ljubavi voliš ljude, vezuješ se preko te ljubavi, onda je ona vječna. Vezuo se za ljude, ti je otišao, ti se isti ljudi vezali za druge. Kaže Hazreti Alija, znate li šta bi vam oni odgovorili da mogu odgovoriti? Vjera. Kaže Hazreti Alija, oni bi vam kazali, وَتَزَوَّدُوا, obskrbite se. Govore vam iz mezarja. وَتَزَوَّدُوا, obskrbite se. فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَا, znajte da je najbolje što sa sobom ponijeti možete šta? Takvaluk, svijest o stvoritelju. To je ovo. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ, jesi li vidio onoga koji vjeru poriče, koji nije imao šta? Svijesti o vjeri. E sad, zbog čega ovu suru sam htio da na početku sa vama podijelim? Pogledajte osobine onoga ko poriče vjeru. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ, to je onaj koji šta prvo odbija siroče. Subhanallah. Ono što je
kako nas Gospodar odgaja. To je ugrožena kategorija. Ako i mi ne izađemo u susret, ko će izaći? Lako je biti treći kad dvojica nekoga tuku. Ali haj budi drugi kad peterica jednog tuku. Ja. Svi smo bili u osnovnoj i srednjoj školi. Ja. To je onaj koji odbija siroće, prva osobina. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. I ne podstiče da se oni koji su siromašni, koji su gladni, ne podstiče da se oni nahrani. Gledajte, Gospodar od nas ne traži malo. On od nas traži da damo istinski, iskreno od onoga što nam je drago. Ne samo da ta osoba koja vjeruje vjeru i živi vjeru, da treba dijeliti, evo kako mi to uradimo, pa mi se žale, kaže, šta je ovo smanjilo ove donacije u narodnu kuhinju, što mi? Pa to je do nas. Nisam ja podsjetio, nisu ljudi sami sebe podsjetili. Kaže Gospodar, ko porče vjeru, onaj ko odbija siroće. Drugo, kaže ne podstiče, ne kaže ne hrani, nego znači on hrani i šta još radi? Promovira da se drugi hrani. Jer ti, subhanallah, sebe učvršćuješ u činjenju dobra kad kažeš, hajmo zajedno na džumu, hajmo zajedno Hanuma sabah da klanjamo, hajmo zajedno abav, hajmo kavu ćemo popiti prije akšama, pa ćemo zajedno na akšam u tu džanu. Podsticati na dobro. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Odmah ide to. Fawailul lil musallin. Teško li onima koji klanjaju. Kaže, to je najdraži ajet Iblisu. Zašto? Jer on ne čita ono poslije. Kaže, teško li onima koji klanjaju. Normalno. Iblis kaže, vidite, Allah vam u Kur'anu kaže, teško li onima koji klanjaju. Al ajet koji ide iza. Alladine hum an salatihim sahun. Oni koji svoje namaze zanemaruju. Allaha vam drago, povješte vi to u svojim glavama. Kakve veze ima briga o jetimima? Podsticanje, odnosno dijeljenje imetka sa namazom. Kao da Gospodar kaže, onako kako je moje pravo da mi na seždu padneš, tako je tvoja obaveza prema tvom društvu da zaštitiš siroće, da pomogneš onoga koji je gladan. I to je vjera. Fedalik, jesi li vidio onoga koji poriče vjeru? Alladine hum an salatihim sahun. Onda šta se još dešava? Šeitan napada. Kaže, dadni više. I to pogotovo imate kada ljudi žele da pokažu kako imaju imetka. Kaže, ko će dati više, pa onda ljudi daju više samo da bi se kazalo. Alladine hum yura'un. Oni, kaže Gospodar, koji su ti koji su nemarni prema svojim namazima? Kaže, oni koji se pretvaraju. Čuvajmo se pretvaranja. Jedini način da se borimo protiv pretvaranja jest najprije da molimo Gospodara da nas u tome pomogne, da budemo njemu iskreni. Drugo, da nastojimo kada smo sami, da jednako radimo kao kada smo pred ljudima. Da imate ljudi, ja znam ovdje ne dođe, pošalje masus, kaže bogat, ja neću moći na halku, ponesti ovu kilu riže, litar ulja, stavi, nemoj da me prođe. Vjerujte, to je takvo djelo da do kijametskog dana teče. Jer da ga je Allah poživio još 100 godina, on bi mislio moram dati redovnu sedmičnu sadaku. I blago onom je, sutra kad bude radio možda će dati dnevno. Možda će reći, slušaj, ta i ta porodica, ja ne vodim računa, meni Allah počastio. To je ovaj siroće, to je siroma. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Opet se završava sura, kaže, oni koji, šta? Oni koji odvraćaju da se dadni. Pazite, najgora, započinje sa jetimom i brigom o jetimu, započinje sa podsticanjem drugih da dadnu sadaku, a završava koji su najgori kod Allaha, koji poriču vjeru, kaže oni koji sprečavaju druge da učine dobro. To su samo neke stvari o kojima bi trebali razmišljati. Definitivno ove male, kratke sure koje učimo na namazu, možda ćemo osjećati veću slast i veću prisutnost u namazu kada vidimo prijevod tih sura. Molim vas, braćo i sestre, uzmi prijevod Kul huvallahu ahad. Pa kad staneš na namaz, bez obzira, mi svi nekada žurimo, nekada imamo obaveza. Žuriš, poučiš Kul huvallahu ahad. Ne može ti biti isto kad kažeš Allahu samed, da Allah je oslonac svakome. Allah je utočište. Ne može ti biti i kad žuriš, kad proučiš taj ajet, drugačije ga doživljavaš. Pokušajmo barem s vremena na vrijeme neko od ovih kraćih sura. Alhamdulillah, i u Mektebu smo. Naši imami dobri su nas učili. Vratimo se tim surama. Uživat ćemo. Vratimo se prijevodu Fatihi. Ljepše će nam biti. Ispunjeniji ćemo se osjećati. Na početku, kao što smo običali da proučimo Fatihu, ili da se sjetimo od ovom imama Buhari, čiju hadijsku zbirku čitamo. Ni dajem lillahi Fatiha.
alhamdulillah, došli smo do 200. hadisa u hadijskoj zbirci imama Buharije i to znači da je iza nas najmanje 200 halki. Otprilike to je blizu 4 godine. Blizu 4 godine druženja sa hadisom Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. I mi učimo, braćo i sestre, da je najdraže djelo Allahu ono u kojem osoba ustraje. Ustraju dobro. Dobro koje radiš, nemoj ga ostaviti. Nek je to malo dobro, ono će narast vremen. Zašto? Zato što će početi oblikovati tvoj karakter. To ćeš biti sastavni dio tebi. Daje sadaku i potiče druge da daju sadaku. To bude sastavni dio tebi. Što je najvažnije, to te na kraju učini primljenim kod gospodara. Jer ako si kod njega primljen, kad bi ti svi drugi vrata zatvorili, tebi su njegova vrata dovoljna. On će ti druga otvoriti. Ako ti svi otvore vrata, a gospodar ti ih zatvori jer nisi radio na sebi, nisi bio ustrajan u tom formiranju svoje odanosti njemu, onda šta ti vrijedi? Svi te vole, a kod njega ti vrata zatvore. Samo si sebi propast povećao. Hadesana Musaddad, prenio nam je Musaddad, kala hadesana Hamada an Sabitin an Enes. Od Hamada, od Sabita, od Enesa radijallahu anhu, anna nabije sallallahu alaihi wasallam da'a bi ina'im mimma. Da je vjerovjesnik Muhammed sallallahu alaihi wasallam pozvao da mu se donese jedna posuda vode. Fa utije bi qadahin rahrahin fihi še'u min al ma. Pa su mu donijeli posudu koja je imala širok otvor. Kaže, bilo je u toj posudi vrlo malo vode. Fa wada'a asabi'ahu fiha. Pa je Muhammed sallallahu alaihi wasallam stavio svoje prste u tu posudu. Kale Enes. Pa je onda Enes, ovaj koji prenosi hadis, koji je vidio taj događaj, feđa'altu enzuru ilal ma. Kaže, nageo sam se nad vodu i gledam, kaže, vodu. Jenbuo min bejni asabi'i. Kaže, voda, subhanallah, kao da izvire između prstiju Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Kale Enes, fahazertu men te vodaje ma bejne seba'ine ila thamanin. Pa sam prebrojao, išao ovako, gledam koliko ih uzima iz te posude vodu, da abdeste, kaže, između 70 i 80 ashaba Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Vi znate da je ovo poglavlje to koje govori iz koji se sve posuda može uzimati. Pa smo govorili, to mogu biti posude napravljene od različitog materijala. U to doba zemljane, kamene, a evo u naše vrijeme aluminijske i tako dalje. Ovdje nam imam Buharija daje u jednom hadisu dvije stvari. Daje nam jednu muđizu Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam i daje nam smjernicu da posude iz kojih obično ljudi piju, koji se koriste za piće, da se mogu koristiti također, da se voda drži u njima i da se uzme abdest. I ne treba nikada zaboraviti. Ne mogu da ne spomenem to vama, da blagodat vode je ogromna blagodat. Ne do Bog, vi znate kad je insan žedan, pa pred one minute pred sami iftar. Kako osjećaš, kako bi ti godila jedna kap vode, samo jarab da siđe. Danas na svijetu ima ne na hiljade, ne na desetine hiljada, nego ima na stotine hiljada ljudi koji imaju potrebu za vodu. Ovaj hadis Rasulullaha je ujedno i muđiza. Muđiza zašto? Zato što je 70-80 ashaba Rasulullaha vidjelo mu bare kruh kako ulazi u vodu i kako voda izlazi. Ovo hoću da vam kažem. Muhammed alejhi selam je uvijek tražio vodu. I kada bi se iscrpilo sve, kaže nema vode. Onda Allah daje da se ove zakonitosti promijeni. Ono što uvijek potenciram, kada mi promijenimo radi Allaha ono što možemo, Allah nam promijeni ono što ne možemo. Ja bih morao ljudima potrošiti hiljade godina da im ukažem na neke stvari. Allah dadne da oni preko noći neke stvari razumiju. Zašto? Zato što ja promijenim odnos. Uradim ono što je do meni, onda kažem gospodaru, učinio sam koliko sam mogao. Još činiti, ustrajaću. Vrlo bitna stvar. Kada čitamo životopis Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, jeste da ove stvari stavimo u njihov kontekst. Ne smijemo. Kažu da je jedan čovjek došao do mora i kaže, udario je u more svojim štapom i rekao je, ako sam ja čestit, izađi Allahov rob. I kaže, izašla je riba. Izašla riba. Kažu, pitaju jednog od velikana, šta misliš o tome? Kaže, kako to? To je neko čudo, jel? Udario štapom, izašla mu riba, sama iskočila riba. Jel slučajno, nije slučajno? Allahov im je davanje. Kaže, pitaju alima šta misliš? Kaže, znaš šta je Allah po meni?
trebao je da mu izađe ajkula da ga pojede. Zašto? Jer kakav je to odnos prema stvoritelju? Da ti tako moliš. Da tražiš čudo, da ti pokažeš kako si ti na nekakvim stepenima. Kaže, Allah je mogao izvesti, kaže, ajkulu da ga pojede i da ga sa sobom u more vrati. Čuda, odnosno ono što nadilazi zakonitosti u kosmosu, dolaze u trenutku kada vjernik i vjernica iscrpe sve načine. Znate za ono što se dešava, kaže, poplava je bila i čovjek se popeo na svoju kuću. I kaže, nailazi prvi čamac, kaže, haj sa mnom, kaže, ne, Allah će mene spasiti. Nailazi drugi čamac, Allah će mene, 3 put mu Allah šalje čamac, on kaže, Allah će me spasiti. I na kraju se uguši. Vrlo je bitno da vjernik i vjernica razumiju šta je to što im Allah daje da izađu iz one situacije i onog stanja u kojem su. Da pročitamo samo još jedan hadis. Babul vudu i bil mud. Poglavlje abdest sa mjerom koja se zove na ovaj način. Mud. U hadisima Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem se navodi da je Božji poslanik abdestio s određenom količinom vode. I dozvolite da ako Bog da pročitamo još ovaj hadis, on je vrlo kratak, 2 rečenice. Haddesana Ebu Nuaym, prenio nam Ebu Nuaym, kala haddesana Mis'ar, od Mis'ara kala haddesen Ibnu Džabr, kala sami'tu Anasan yaqul, od Ibn Džabra koji kaže, čuo sam Enesa da kaže, kana an-nabiju sallallahu alejhi ve sellem yagtasilu, au kana yagtasilu, kaže Božji poslanik je uzimao gusul, odnosno kupao se, ili je obično uzimao gusul bisa ila hamseti emdad, wa yatawaddau bil mud. Kaže, nekada bi se kupao sa mjerom koja se zove sa do 5 ovih emdada, a uzimao bi abdest sa jednom tom količinom koja se zove emdad. Sada ja, dok sam pripremao ovo su jedinice za mjeru. Kažu da je sa otprilike 3,5 litra vode. Znači, toliko bi Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem upotrijebio da se kaže okupa. Kaže do 5 emdada, a kaže jedan emdad je otprilike negdje otprilike pola kilograma, odnosno 550 mililitara. Eto da. Znači to dođe negdje, hajmo kazati, haman. Znači ovo je mjera koju bi Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem koristio prilikom uzimanja abdesta i prilikom kupanja. Sad zamislite koliko mi slijedimo sunnet Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, pa još onaj toplo čovjek pa neće da izađe iz kupatka. Što kaže još samo malo. To samo malo, kad ti naumpadne reci sebi, znam zašto, ugasi, izađi, klanjaj 2 rekata, donesi salavat na poslanika i zamoli Allaha da ne bude žedan na sudnjem danu. Jer šta znači? Innal mubezdirine kanu ihvane šejatin. Zaista su oni koji raspaju šta, braća koga? Šeitan. Bilo šta da raspaš. I jedan od problema koji mi imamo u našem razumijevanju vjere jeste da mislimo da ćemo biti pitani za haram. Tu nema pitanja. Gospodine, prošli ste kroz crveno. Zna se, gotovo. Znaš da ćeš biti pitan, kuda ideš s tim autom? Kako si koristio auto? Kako si halal koji ti Allah dao? I metak koji ti Allah dao? Na koji si način to upotrijebio? Vrlo je bitno. Ja vas molim, kao što smo govorili, ako se sjećate prilikom abdesta, mi samo malo da smanjimo onu vodu prilikom abdesta. Nas 50, 100. Alhamdulillah, osjetit će se razlika. Mala djela su ta koja u konačnici čine jedno veliko djelo. Ne mogu da vam ne kažem da je ovo nešto što iziskuje promjenu našeg odnosa prema stvarima. Ova 2-3 dana sam bio u prilici da vidim dosta naše braće i sestara koji su sada samo skeletni ostaci u masovnim grobnicama širom Bosne i Hercegovine. Od curica od 4-5 godina ubijeni jednim hicom u potiljak. Klasičnom egzekucijom. Dijete 4-5 godina. Zaista mi kao narod, Bošnjaci, Bošnjakinje, muslimani, muslimanke, moramo preispitivati se koliko smijemo biti neozbiljni. Koliko smijemo bilo što u životu što radimo neozbiljno razumijevati. Bilo šta, bilo čime da se bavimo. Nemojmo dozvoliti da ti ljudi koji su, eto, Allah dragi je tako dao, mene samo naumpadne
koliko majki, koliko sestara, koliko kćeri, koliko očeva, koliko sinova, koliko muževa, koliko tih ljudi više nema nikako, koliko njih su možda u vašim godinama preselili na ahiret, nikad se neće ni oženiti, ni tu radost eto svojoj porodici pružiti, da se ožene i udaju. Mi kao narod moramo ozbiljno preispitati svoj odnos najprije prema stvoritelju. Jer kako je Hazreti Omer govorio muslimanima, naša ulema mora govoriti ljudima. Najviše se za vas bojim vaših grijeha. Jer Allah, kada mi koji njega vjerujemo, njemu nismo poslušni, Allah nad nama dadne vlast onima koji njega ne vjeruju, pa vidiš šta sa nama radi. Preispitivati sebe. Prestati ono što se u medijima priča, kad sjednemo ovako, mi preispitujemo sebe. Gdje smo mi zakazali? Gdje smo mi imali obavezu neku koju ti i ja nismo uradili? A najlakše je okrivljivati drugi. Najlakše, to je šejtanovo. Kako će šejtan reći? Na sudnjem danu, فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ, nemojte mene kriviti. Krivite sebe. Ma ene bi musrihikum, وَمَا أَنْتُمْ bi musrihij. Niti ste vi mene nagonili, prisilili, niti sam ja vas prisilili. Ja sam vas, kaže, وَعَدْتُكُمْ, ja sam vam samo, kaže, obećavao i vi ste festeđeptum li, vi ste se meni odazvali. Trebamo što više glasova koji pozivaju, braćo i sestre, ozbiljnosti u razumijevanju ovih hadisa Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Razumijevanje u primjeni, što traži od nas naša odanost stvoritelju, naša odanost njegovom poslaniku. Ako imamo kelime i šehadet, taj kelime i šehadet, pogotovo u ovim danima koji su pred nama, priprema za Ramazan je već počela. Kažu ashabi bi, kada se završi jedan Ramazan, odmah iza Bajrama, počeli se pripremati za sljedeći Ramazan. Zašto? Kad na nečem radiš 11 mjeseci, boriš se protiv šetana, ovaj mjesec Ramazan je prilika, nema ga više, ne možeš ga kriviti, on je okovan čovječ. Ali on je 11 mjeseci radio svoj posao. Nagovaro, vodio te na mjesta gdje ne bi trebao biti i na kraju Ramazan te samo pustio. I gdje si? Gdje te on ostavio prije Ramazana. Da pripremamo svoje dove, da pripremamo svoje planove kako naši ahbabi, koga će na iftar, pa s rodbinom vezu, pa s ahbabima, pa u džematu, pa hajmo ovdje, imamo ovaj džemat, sve ono što treba. Vrijeme je davno došlo da se pripremamo za to. Ova ozbiljnost koja se od nas traži. Danas mladić 16 godina eshumiraju njegovo tijelo. Ja razmišljam koliko će biti evo večeras u Tabačkom momaka koji su ili njegovih godina ili blizu njegovih godina. To je vaš jedan brat. Gospodar će nas pitati šta smo uradili da čuvamo uspomenu na muslimane i muslimanke koji su nedužno stradali. Ubijeni na bigajri hak. Ubijeni bez ikakvog zločina, bez ikakvog grijeha da oni učini prema tim drugim. Vrlo bitna stvar, molim vas, braćo i sestre. Nemojte da ne učimo iz hadisa Resulullaha dvije stvari. Prva stvar da je Allahu najdraže djelo ono u kojem ustrajemo i druga stvar, Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nas uči da budemo ozbiljni u onome što radimo. Čovječe kada te vidi ne kažu ovo je vjernik, ovo je vjernica, on je uvijek na vrijeme, on je uvijek organiziran, on uvijek nastoji da stvari budu kako treba. Hvala Gospodaru, imamo priliku da to činimo. Nemojte da moramo uzdisati i kazivati, da je nama prostora, da je nama slobode, da je nama. Evo sad imamo. I kako je to Hazreti Omer govorio, uvijek imajmo na um. Najviše se za vas bojim, kaže Hazreti Omer, vaših grijeha. Jer ako mi budemo isti ko naši dušmani, ako mi budemo nosili ona stanja, one postupke, one odnose koje oni nose, Allah će nas prepustiti zemaljskim mjerlima. Ljudi, mi smo u zemaljskim mjerlima propali. Da nas Allah, dragi, nije pomogao i sačuvao, mi zaista ne bi bili ni pomognuti, ni sačuvali. Ja molim Gospodara da nas počasti da ove stvari razumijemo bez obzira u kojem životnom dobu bili. Da nas počasti da budemo ustrajni u svakom dobru kojeg činimo i da nas počasti najvećim imenom njegovim ga molimo, svakim djelom koje približava njegovoj milosti. Amin.